Uba AL-hek ula pentikina bakaseng BJP, kane kon hi tek tang ki election MDC ha Garo Hills Autonomous District Council ha kasenam arhajar arpun rio. Adu menta kaseng kadang bicar penia ya ki bawan pan tiket. Ka BJP ketemu ban pening kertong kuman ropo nak sispa nak constituency baro kam tam ki jaka badan kijing kermen manjob. Uba AL-hek ula penpau bagi BJP ka kloy bane trelang bat ke NPP kumbalong ha sarkar MDA. Nerai kene barok kan syong ha kajing penbet halor kajing penyang kertong. Kaseng kakwa ban penne ki kampun roy hapo kajing lam u Narendra Modi wat ha ki district council rukum ju. Autonomous District Council ke BJP ke layak cikamat mendai yang sedang men-supported kemat ban ya jid ya ban identify ya ki candidate jong ki barok ki constituencies but ni kat bala mendai nang itu situm ban yo ban penyakun rada amla barok alis gumnu mar 20% yo 4% yo ki constituencies ki debat yakun ya gani election. Kalau buat kita approach tambah da approach su mentang dalam tu early ban ong bangin ban ong no the way who candidate impat ai kena ka announcement of the official candidate. TPE kumno pat ya kajing yakun ba het menta po GHA. Pi menta om tang hapo ka Garo Hills Autonomous District Council buat hapo ka Meghalaya hi bura ko we kibriu kala fai khamat se BJP. Kala ka kam jong honorable prime minister jongi Shri Narendra Modi. Platrai bah nagamanda karoi kapar nagamanda ka development jong ka rinia brogowe wadi ka Meghalaya ru lingba ka akis policy ngi tingi long bakloi be banya lang hangno ru kumbang la tre ka MDA jong ka state government ngi wat ha district council ru ngi kloi be banya lang ti ka syongpat ka kanungut ngi job kanungut makikin job ngi long ready be banya lang